Jidher li hemm xi tip ta' triq dwar qbil. Dan qalu l-Prim Ministru Ingliż David Cameron fl-ewwel kummenti tiegħu lill-ġurnalisti fi Brussell ftit tal-ħin wara li spiċċat l-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ewropew nhar I would say the il-ħames. good news is that there is a pathway to an agreement, and I'm confident of that after the discussion we had. But the truth is this, it will be very hard work. Fil-konklużjonijiet maħruġa mill-Kunsill Ewropew, it-28 stat membru jgħidu li se jaħdmu aktar mill-qrib sabiex ikun hemm soluzzjonijiet fl-erba' setturi msemmija. L-erba' setturi li l-Ingilterra qed tinnegozja mal-Unjoni Ewropea huma l-protezzjoni tal-pajjiżi li m'għandhomx euro, il-kompetittività, it-tmiem tal-obbligazzjoni għall-Unjoni aktar viċin u restrizzjonijiet fuq il-benefiċċji. Because we are attempting something very difficult, attempting something that hasn't been tried before or tried by another country, and that is to renegotiate our position inside this European Union at a time of our choosing, with a mandate of the British people behind us. Dwar dan tkellem ukoll il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk li sejjaħ dawn id-diskussjonijiet bħala make or break. We had a substantive and constructive discussion over dinner. I didn't want to sound too dramatic before the meeting, but I do believe that tonight was a make or break moment. Tusk kompla wkoll ma' dak li qal Cameron dwar ir-rieda tal-mexxejja Ewropej li jkun hemm qbil u jintlaħqu l-objettivi mresqa. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat qal li fuq 3 proposti minnhom jidher li hemm qbil filwaqt li hemm diverġenza fuq is-sistema ta' servizzi soċjali u l-libertà tal-moviment tal-persuni. Aħna rridu soluzzjoni għall-Ingilterra jaqbel il-kulħadd li jkun hemm soluzzjoni għall-Ingilterra. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn madwar il-mejda li jkollha l-euroxettiċiżmu san tal-Ingilterra kif naqbad ngħid li jibbilanċja, filosofikament jibbilanċja ħafna ma' elementi oħra. Imma ma naqblux li pereżempju jkun hemm xi ħaġa li tkun għall-Ingilterra biss ngħidu smax l-Ingilterra partikolari allura nagħmlu l-eċċezzjonijiet mal-Ingilterra. Li aħna naqblu mal-flessibilità, imma dak li tieħu l-Ingilterra trid tkun available għall pajjiżi l-oħra kollha.